Atala whātilo Samoa Entertainment TV, wha ingo nei po iwa ia songa lue, o se mai whaafonga ia tamua, o le nei po ia fo. Ua whetau i le pale mai o le whono whaatonu mo le teimi nei, a le company wa alele le Samoa Airways, ma le taatia mai e o wholofulanga le minister mlai wa alele, le whiunga olo a fua fiti wa ai, o le ato e fausia mlai wa alele i whangali. Ia o le nei ma le wa alele lau whiunga le whangwhitalai ma le a pa i o nei mauta. Ua whaafia o na whai ei tonu. Ia e le nā malaina lo tō whaafonga fo e nā wai tau. Ia nga a maka mai pūlenga o mlai vale leo la tō whaatinoina le mlai vale. E ri a kose lua kausanga e koe me ia kui o polling sia. Ia alu koe me i mai fo i le airport authority. Ia leo keimingei, ia la uai o i leo e mtanga aluenga o leo. Ia ai ui lea le a whaaseese. Ona le wā ngai ai ia tātou whainga malo le nei. I le tūlanga lava i mlai vale le whangari. O tau sa o tua. Tasia le company vale le mafua o sui e tia vea ia le mlai vale le whangari. Ona i pupo le landing strip e le mwhai o ngā tūlau ele hai. Au isi awa ai a Twin Otters. O la sama fai lava o na tūlau ele whangali. Sa iei lava ia le whanoa noanga fo i lea. O na o le tūlanga o mana onga manisio mea e whaamanui e nai tangata lau tele. Ina ua toe avesia whangali. O le me mua lava. Le awhia i o tātou tūrisi mai tutuila. Ke lea le awhianga o kūrisi ngā i le la whaingo fia ina o whemalanga ina. O le si vaenga, i o la au whai pisinisi fo e tātou e malanga i tutuila, i a lātou pisinisi. I a malwheo inga le vāo tātou ma sawa i asau. Ai, pito silia o na afia le tūmalo. Afia le tūmalo vai maunga atoa. I a lātou pisinisi sa whai de nātei. I a ma o te tarano atu malo uanganga whaaloara. E to te tala whangali i lau whionga sui malu o vai maunga. Tātou toi fo i le mea sa ele au lo lenga ko e se ai. Taimi nei, o lo ufa o ngā whangali i le vaenga o ta'avale afi, alemta ngā luengo leo. Peita i o tamali i ua tō fia i le whono whaatonu e le kāpeneta mo le taimi nei, e au fia i le te whono tupu o la ko kituala, ma le tamali i whai pisinisi a taimali e Charlie Aliki ma le sunga whatuti elu. E le fau le sunga whatuti elu no foa. Sa ave ai ma office serial company va le Samoa i tau sanga ua tonai. O tō whinga na wha mauni a mai ele minister mta ngā ruenga. Ina ua fsilingia le tio polensia peitai. Ele ia whea i lana tali. Mafua anga o le FSAI o le whono wha atonu tuai. E au fia ile sunga pali i Sonia Hunter. Tu ia pai le toa. Ma muangu ti a la wha ele na utan. Ai ile tato wha talanoanga ma le sunga wha tuti elu na ieta uai. E yesu inga o le a whaia. Mai ole a yeise teimi e whilo e toi fo i le awhai ngā luenga a le Samoa Airways. O le tausanga taluai na whai ai le ofisa lohia le lātu loa, te ilo ilonga le Samoa Airways, mai loa ne ai le tupu le aita la funga o atu i le valus fulu miliona tā la. Mwha solo tue lava, ina tau fia i loa e le whainga malo o iei nei le au mai o le isi va alele generation poen fitu tolu fitu valu selau. Le ana lisi mai e le whainga malo taluai. Mga tātua i Australia, ina ua mawaane e le whainga malo o iei nei, e leo se vaalele lau pāsese o le vaalele lau uta. Sa whainga tāuna sau no mai le sunga awa Paulo o Tino Filipo, i lona tūlanga wha komisina fōn tā ngā ruenga o leo mo whalpui pui. Ina ua o tātou whesilingia le tōwhia i o ia tau o velo no fōl komisina mo leisi tōru tausanga o manai. Tālua iai fo i lona wha ai te tenga i le ala e wha aui alo ia mai ai lona tau whinga. E ui ua mai a o na musu ane iai le whionga le minister Whaualo Harry Schuster i le umane ai o na wha amaonia le kāpeneta. Ia lau whionga ua paau o le ua maua tala ua wha manuina o i le tatou komisina o leo. Le wana tali le atunu ato iai. I sauno ia o le asa tala lata mai. Yeah, first time mo le fausi o le taimi nere i mo inalo ia mea o kapenita
tu sai male tu la mato fio komsino io le ko pui ma te fotai ai ua mai on unofficial ma no mai o le fio male minister ya fa waru para justa tu sai male male no komsino ma te milan nei femata na watu se si manatu se mai tu la male on no te vai se fa ka mo cabinet e te mini Perfecto, no mal fa kama au mai fo ise pe palo ia mai le komisio tangata whainga rengal tato malo e te talia. Ia se au mai pere pe pa mai le komisio. O longo au tauri mai na pe pa mai le komisio le tato whainga rengal mai au te mini. O la hui la titi le te mini. Ai se tau no mai pere fa ka titi la i le tūra mai pula. Tala no tuina mai. There's rumors, you say, but it's no longer rumors. It's now real because the Minister of Police has confirmed earlier today that you are the selected number 11 police commissioner for police, or the commissioner for police and prison, the ministry as a whole. Well, I've been unofficially informed by the Minister of Police, Prisons and Corrections, Fiomaya Fawaro, Irish sister, that I've been appointed by cabinet, but unfortunately I have not seen any cabinet directive given to me. Probably I will not comment further until I see one. And what about the Public Service Commission? Haven't they informed you? Yes, I have the letter, the offer letter from the Public Service Commission now, so I'm going through it today, probably the weekend, and then I will provide a response next week. O le taimi po kalame o tau singol file mua malo au fatasi, le United Nations po le UN na tofi ai foi, le tamale il tofinga komisina o leo i Solomona, i le taimi o le Ramsey, na yangalue ai Solomona molsilia, i le tolu tausanga. O le masina au kurso lua o lua tasin fa mawai ai, le sunga fuia vailili i Ken Kyle, ma wa mai ai lava sui officer sili ta i masina, i le tofinga komisina le tu mau, sa au fiai au apa au, Bali i Mona Lisa Keti, malai atawa Samuel Uafamsanga. O le masina le ulai sa tuu, e o ane ai le whaasolonga o sui komisina e wa ailam tanga ruenga, e le sunga au apa au peitai, o leo amatai lona tofinga o le komisina o tanga ruenga, o leo mawhalpuipui e Samoa. O lima sifulu ai tau sanga o suifu o le foita malii, mai le fio anga, o fale vao manono si umu whangaloa mawai moso, o tu sa malua sifulu sanga talo na galue ai, ile mtanga rwenga leo. Ua whaonga ai nei whakone kalate ile mtanga rwenga leo wa whaangoto le yellowfin. Moana ngā rwenga asiasi o ngā taifale. Ai maise o anala ngā oa mai le sami. Ia mautinolo o saunga le mū ma le ai ni ngā oioi ngā whaasoli tula fono. O whaatino ai. E pei o whaangotanga ma o loa whela ua i whanana. O li putia le pepa al malo le sa vali o whaonga le Samoa Police Maritime. Leo ngā taifale, le waa lea moana ngā ruenga i tua oil sami, a o wha tali ai leisi waa, o ro wha tupe mail malo Australia mol tausanga fau. O le vaya sa fau e amatai le feo inga leo le waa whaangota, mai ua whautua ina foi, waa whaangota ngā lue wha atasi ai ma leo ngā taifale, i taimi o lato wasia singa, e pe o le tali atule i wala au ilunga wa lesi fso tai. Ia pui a sami o ngā taifale o Samoa. Fola mai ele minister o le vai fafo Australia, ile amatanga o le tausanga le lango lo na atunuu, ile toi au mai o seisi wa afou, o se vaenga o le whapaanga fo Samoa, ile ateina aina o na tangata, o le asui ai le wa atolusun miliona tala, le foina au mai Australia, aina pa ulia ile au isa le longa le tausanga taluai. Talala tamara na afianga o Samoa ile COVID e tusaima wha mamonga, mai le asolua fitu ile asolua iwo uni, e lima sifulu tangata fau wa afia mai tua, ai to avalu, ufa mawina na fai malanga mai tutonu, on tato tunu umalisiama, wasi iti ai le au fai ilato wa afia, ile COVID sifulu iwa i Samoa sifulu faa afe, iwa sela wano faa.
Tuma pea tangata na fia soifua pe umariliu ile luas fuluiva. Olo awa wa mai lava le tongi na le valu te sima luop sene manuia ile au fai safanga ale nupi fa e tongi umai pe ona ile tolu pesene le na amata tongi ya apelila ma le tolu te sima luop sene le tongi ya tulmasina le yu lai wa amatalia ai fa to tongi ya tu le si luop sene ya te sema e ui ni fa pe mai le nupi fa le te mi mo mua le ole tongi umai ya tupe ale au fai la fonga e pe ole valu te sima le luop sene pe tai ele umfai lava na maua umale na fai ile taimi tasi ole lava ya wa mai pe foi ona fato ama wai le si vai ngol pasene lava lea ia te sema o se fa manuanga mo taimi o Sofia fia e tu sa male ono te simol fitu miliona tala wa tofa mo le fato penga o vai ngol pasene e ma wai tu so se lau tolus fulu pe manuiai le se lau tolus fulu a fio tanga te faisa fangal no pifa o masina matina ato ai le lima sukto sangal nupi fa na tufa mai ai le tolu pasene o se vai ngale na o le valu tesima lua pasene le si vai ngale o mai le masina le nei tolu tesima le lua ai fa to afa uma mai le lua pasene o toe ya te sema o tali ai le telo fesili na ai pe o le pasene na maua mai ya apelila o se me alo fai ese mai ile tupe masan ai pe tai o leo fa mala mai o pasene o lo awa wa mai le nupi fa vai nga umalamba le valu tesima le luop sene le neito sanga. Ua whaaftai ai fo il pulenga nupi fa mo le nei wha manianga. Lau Samoa Entertainment TV mai pia mana ta mua le whae ungol nei vai asos wha popo ngai le vai aso fau le alofo le atua ai wha soifua ia.